Hai menaze ibeting chua ilung ta penmene na mai bai ke zik roses kui sumai gu Marasam News kede rein sa Zeme ko na salya ga radale na mai gu Marasam News ranglia ga makpegen tu mena ta ge relang betuze ke chei lungpung mene kem ga besam pegai dele Mihai menane pane kangam beria kolumbet rize ngoga rakyam gaidele aize Mr. Namgu gain riamme Toshiam Kunau Tamanglong District Manipur paze anui Zeme roge competitive exam UPSC kai zebambe mina hanketle kane paposia ze zikum agas kapai ke tingkum changna jang kai ket kumke panke kidney sadize naka changbe siza hospital infal gene dialysis te zelamile namai kum kacharang kang ne changbuilai jai panke helera kidney transplantora nrangai zalamuile jije gene anui Zeme Assam Manipur nai Nagaland ge lungsbamme chocho me ngagai ngambui melene peki phurit pung ngagai rahang rangchi gaidale zai chogu me Mr. Namgo gain riame hange nangnui go hira ka chaine listu ngagai ze minaring ting shadara begene ripeche judwa ka ne mahanga apo Google Pay number nai bank account ge langai ra kem gaidale Google Pay number makchai GP number 7085 967359 makchai bank account number 0653010803 Punjab National Bank FISC code PUNB 0065320 Zai chogu mena apo duge pelam pelane chimi ga neize halam ga neima apo mobile number pega peramege halam ga dodele Nehemia daime 8413883556 tapuang neme 7627917917 Wikeng Jamme 959947623 Lungchang neme 9362007891 ge halamgai dobi deleng Senior Citizen Association Nagaland ne saze Intangki National Park pabamlei ne NSCN IM ne bamfuine lei zai Forest Department Officer men Intangki National Park lungta gyodra NSCN IM taige phyogai berzi lulu leize sale aize Senior Citizen Association Nagaland gu members ne jinai bai ke zikrute se dammai ge Kohima ge press conference Marasam pobonai ke kechengo je kampo behi ge rangchi chia kaize Nagaland gu government Chuna Chief Minister Nefiro ne pepeiteze sokri pungbene Nagaland pedeina menai pram pezet me lunebe pelap pigengo pepebam Intangki National Park lui NSCN IM ne tengim kham lura pegai leize sale Senior Citizen Association Nagaland ne saje punui ne Intangki National Park pabam leine NSCN IM ne lungfui de bedeuge chigai neize Right to Information RTI Public Information Officer laksaive governor gu office ke ta temi bewhang teti beting kum changna jangkai chit ke zikrum daige ka gaide lekane punuine Right to Information RTI file to gabe Chief Secretary Nagaland hange pe hangai raise Chief Secretary Nagaland ne Public Information Officer Environment Forest and Climate Change Department hange pe kyu garai de leize sale Senior Citizen members ne saza nai kuma bai ke zikru zakna ting kum changna jangkai kana ge Director Intangki National Park tu punine Right to Information RTI ma palam chiga neize nubege talam tham jaka kai leizai apu dege Chief Information Commissioner ne ningting geu kaise Forest Department nai Senior Citizen Association Nagaland hekecha doluze tingti gu Intangki National Park deuke peka dawangai luze hedudam sambahi ge Forest Department ne Intangki National Park reize rekumebo staff quarter kirame tenruna ra reze pega manglei zaine Forest Department ne staff quarter ki bambambe chuna ge NSCN IM ne bamfine leize sale zai chuna Intangki National Park lungge haching rame heli betora pungzo zela lekane government ne agum bahange phyoga berzi ketuga leise Senior Citizen Association Nagaland ne sale dai nalang betuze Senior Citizen Association Nagaland ne naga hazet me Nagaland ke dege lungzabam leine tu rangaize Nagaland government ne anugu right nai lunghang dai rabe hana mai rehi go right coupling be mirama hang ta na zozba me ningaize ta dungze pe mak leiza rangai de lein
nai kum lung kai ka chum annual Hornbill Festival 2022 ngi DJ ngi lu rahange pabam ka tele banai ka kering da tarame tu chula dele zai tingkum kana Hornbill Festival hengi mi mak che pakak bam ga lu bechang nai kum a Hornbill Festival ngi DJ ngi mi ra te gu leize kusarit ki ge ta pung me official ne zinai bai ku ze cruise set damai ge saleng advisor for tourism and art and culture Hex Kehovi yap tomi ne sa se nai kum tingkum changna jang kai kan na lung kai ko chum Hornbill Festival ze dui ke ze ke ne dui ke ze kru ko chang Naga Heritage Village kisama gane ngi gulei kisama kulo ze Nagaland State Capital Kohima gane kilometers cruise kana ria le ze sale ai ze danai bai ke ze cruise na mama ge yap tomi ne travel ho nai coordination meeting jam samga ben dui dagum ze Hornbill Festival tingkum changna jang kai kana ngi ra hangke katle rame belam ke travel ho nai sam bin sam ga dele jige yap tomi ne travel ho nai organization amdu rangai ze mizet gu hangseuki morung tele chura hang rangai dele anui hai mlane chigai ra ilei teti beting kum changna jang kai kum ge COVID-19 pandemics rarit jigene pemi pe bungene tingnai mu pui ko chum Hornbill Festival ngi gai dele zai zikum tingkum changna jang kai ket kum Hornbill Festival sungang ngene tin so gai dele pelam ana okting kulu mong district ke anui civilian du Indian sokri gu spy bone ambush te ze kapset kai be zigene tin so gai dele India de gu samram be ki hulang dilang be Supreme Court na rangchi cha kai ze Nagaland government ne Director General of Police DGP TJ Long Kumar gu tener kusarit kigeta pung bakak peting teti be kyuze srokhang to siga kadai be dolak lei je sale ai ze danai bai kyuze cruises na mama ge Supreme Court samram be kige makyam rang ro pe be lisi petition king ra hatura mata to me Justice DY Chandrachud nai Justice Hima Kholine pungchu ga be ge sa je chuna Nagaland kadai gu Director General of Police DGP te zabampe IPS officer TJ Long Kumar ne State Police Establishment Board gundui Chief Secretary ne pepeito je dodambege ka zogai je TJ Long Kumar du hekuse srokhang DGP tabam to siga kadaibe ning dolak lei je sale Supreme Court ne Nagaland government du rangai je ralang beteuze mata to bege peling ne pesin printed ke ra kolei zaine Nagaland gu police pepe DGP ka chiba hange Nagaland haram gu IPS officer hazir me UPSC tage wang rabe kuru ke zemre lungge pekai du log zai UPSC ne Nagaland gdei gu police pepe ka chiba hange kuru ke zemre ket mage kalanga gu leize saleng Zai India gdei gu samram be ki hulang dilang be Supreme Court ke samram bata to me bone rangchi chia kaize Nagaland Chief Secretary ne nai kum ka pai ke zemre ket ke DGP Long Kumar du hekuse srokhang DGP tabam to siga ka dai belisi te kyura ne lo ze rangai deleng Assam Police ku Criminal Investigation Department CID na nai kum tingkum changna jangkai kana ge police recruitment police tu ramina ka chibedu paboro ga lugut pe taryam ge halui bome mina hangkai ket ne chigai hobe lesi kangkui benai injai makpe false document begut ka be zegena tuin de leize sale zai danai bai ke ze cruises na mamai ke Criminal Investigation Department CID ne police tu ramina ka chibe paboro ga lugut pe taryam recruitment ge kazoga me mina haket simedu pnugu chigai hobe lesi kangkui benai to makpe false document begut ka be zegena CID office me wangra rangai de lei Marasam pogamena saja Assam Police recruitment ge lui bomara me mina hamadai cruise madai mene chigai hobe lesi kangkui be to makpe false document begut ka be zegene case register to ga nilei sai CID ne police recruitment ge kazoga me lei ne gu chigai hobe lesi rame coupling be menu ne kangkui be mei be pigati siwang rai la lei je sale zai Criminal Investigation Department CID team ne Computer Education Center kanadu police recruitment ke lui bumara mahang kangkui be nai nzei mak pelesi to ga be zegene CID office me wangra rangai de lei je sale jinai bai ke ze crozete set dammai Uttarakhand haram ge pe pela kan ruibe limbegri helicopters ke
mirasi sai suize pabam kan si me te bete te medu pumbe limbegri kardana tai ke kadia ga begane mirasi sai suize pabam kan si me te bete te me pilgrimage minahang stroke nai gari limbe ka krebe pe pilot plana te je minahang sna chai di le je sale kusarit kige mata te me official na sa je pe pela kan ribe limbegri ka kadia ga babam je garut chati tai ke le jai ka chai pum sna pe do de le je sale marasam pogamene sa je apo pela kan ribe limbegri je gupta si me tera hange kardanat strang ne hindura sigu ka kolombe ki gene limchu pe kap se maga ka gadia ga ni le je sale kusarit kige mata to me official na sa je pela kan ribe limbegri ka gadia ga beze tingnai shebe nai ka mone limbegri ka krebe pe ngo penchi lak che ka gadia ga ni le je sale Sige Civil Aviation Minister India dege nei limbegri remme tim chakse rezi te pe zotiratia sindia ne karoi pe ge kate sui hoga bedam lugaize pane palam plane pama pizela leize sale India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne namai bai ke ze cruises kui sumai ge pachulung ke ge behram Gujarat me tingnai mi pui kana hange gyate che pe pibang dim chu ben tu foundation stone di chu to chu betaba mi songa ze kacharang kang kro cruise minge hais rok se reacts nagu tatoi chura lepe kai gu leize sale Prime Minister Narendra Modi ne tingnai mi pui kana Gujarat gyate pege Gandhinagar Junagadh Rajkot Kavadia nai yara tatogu leize Prime Minister Office PMO ne zinai habai ke ze cruises set damai ge sale zai na mai habai ke ze cruises kui sumai tingchu kunta skui minute hadami ngege Prime Minister Narendra Modi ne Defense Expo 2022 Gandhinagar ke lepet kai gulei zai na mai tingna kunta kreu ko naninge Prime Minister Modi ne Mission School of Excellence adalat ke let kai luze Prime Minister Modi ne Junagadh me tetse tingi kunta ko chum minute kreming ngege di chun to chuba taba mi songa je tatoi chura pe pibang dim chuga ben turame let kai gulei zai na mai tingi kunta sroke Prime Minister Modi ne Indian Urban Housing Conclave 2022 Rajkot ke lepet kai gulei je Prime Minister Office ne sale zai bai ke zing kai bamai chomai ting cho kunta skui minute hadami ngege Kavadia Statue of Unity ekna nagar ge United Nations Secretary General Antonio Guterres bambe sogane Prime Minister Modi ne Mission Life lepet kai gulei zai bamai ting na kunta kreu kana ninge Prime Minister Modi ne lo kreu Head of Mission Conference Kabadia ke kazoga gulei zai bamai tingi ke Prime Minister Modi ne di June to chuba taba miswanga ja tatoi chura pe pibang dim chuga ben turame yara tapi ke kacharang kang croquet high squeeze reacts nagu lepet ka gulei je sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele